Mũtongoria wa barabara kaindene mbunge kaunti ya Meru Mwenda Ithiri nerite maabisa bara bagatumirwa ni gavana kuiya mbeca cia mwingi bagakamata Mutharaba Job ari Bongwa. Ithiri augite ni bakumenya kuri maabisa banini bara bagutumirwa ni gavana kiri kutharana kuiya mbeca cia mwingi ori mwaka jo thirikari juthengerete kuthira ni baritite mukana na kuga uroka gwatikana na untu bubu agatimana na watho. Muthuri Muriuki na chotariria Ithiri urane MC wa Kithi na kinyana mutongoria bara bari ndene county assembly ya Meru augite na ndiba kathithia boye watho gutigira kigina kia maendeleo kigethwa kigita wadine kitunti kia 55 ni ndarira mbethirite nkiwa manto ikula session bill 55% ya mbeca cia development ciita mashinan direct na tukugerio cia resources ibo twachere 54% ya mbeca cia development no eu 45 million no itita mashinanzi na twamethia sheria kenda gutuika eitare onthe o mwaka uro korwe thinga vanore go thane MC uriku no ntutu turakuo thirikari kawira nyo ya kuluka no ntu twari na munya itwari na kraitu na nya kawira keitite so kenda thirikari ikoroya kutuika Mumiru bado na kona development cha 55 million no nto intention ya devolution ya resources ikinyela mwananchi na mashinani so amna bubu augitinya MCA baga 45 million kwena mbeti ingi ngavana gutiko nacio na kinyacho bakatha bakithingatira nikenda gutigira ikuthithia uti na mbere kuthila kwinyangwa so burankwenda Meru bamenya ntukwerwari kinya mweshimwa ekira mirandira ekira program based ekira nara na gutwika project wekorocha 45 million dene want kinya gavana atua na 38 million chobora want na chwire ibwirite na cho kinya cho wakikishwa kana Mumiru ateka kinya ona mbeca ira maendeleo ya ukinya mashinani so bando tutikwenda kutwika nondo mbeca iweta imwe na ara wondine ingina chichutua kwenyangwa turena mbeca jonthe kinyila mwananchi utembeca chitite Tharaka-Nithi utembeca chitite Isiolo mbeca jonthe icha Mumiru 3.75 billion ire weta ke development na icho tukwenda kinyachio wakikisha iweta bura kubwirite akiuga boja mbunge ya Meru patiko makokethera gavana kethwa gikira kirore bajitira baketha bagikurukia antu betu baina wasiwasi muneti gavana amba kuria usaina budget gavana usaina budget tu usaina tuntu as long as tukulukia budget ndene mbunge tore MCS ba county assembly ya Meru bura tukwenda antu betu budget ira tu imekulukia nonto ikariom bill 14 days ikia kuthira aine ona arata amechokia ire ya sheria na budget nere ya published na muthire na ndini kirira kimabisa ba county kumenyera winyangi bwa mbeca this current financial year budget itwaigirite mbeca nyingi twagira mbeca cibitari twagira mbeca industrial park lakini mwangatha yote bio tuithia tukiona ndenda kuwa budget ino tukuthithia uraka anga ngono to mama abutha mantu kebulani urakwenda so urakareka egro muteone omewa kama Mutharaba yoku na itonete case na gavana ikana supu na supu tuje mtoke so chief officers you are my brothers you are my friends anko ndobwera kinyamba chitito thivia ithire ni bwe kiafo kwangangwa kutweka mbeca choche njobora iburita kuthithia iweta kuthithia mantu yange it is better okara manauma kinyethe ikungongo ine antu tonya muteone kameyene alafu utelwa abura tonete supu aitelwa thai supu no ncherari na atelero na nari mtongavana na gavana wane chambeki na ate muiche Muthuri Muriuki Waru Juma Mutirijo Kangangi.